lapha emkhuleni kucela amaxoki sizocula kanjani sizodlala kanjani ngoba amaxoki asegcwele umkhulu awulavelela thuthi ithawula lavela thuthi ithawula la enkandla emandaba awusuka madoda kanibingelele kuphi na kuphi la kufika khona lo mbukiso lapha emlaba mitha nibingelele mina ngifika nkeshenkeshe umJJ vete bafazi bagangile ngizokhuluma indaba enkulu indaba yakhe lapha nomfowampungosi uKhuzani futhi unomqhawu nomgqi ngegqeba wayifuma inhlosha navenhloko wayizwa inhlokomo siyazi ukuthi lensizwa ke ikhiphe itracklist yakhe kulonyaka ngicela nje ukuzwa uvo lwakho ukuthi ngalezi ingoma eziku tracklist album ezophuma ngawo lwesihlanu wena uthini ngazi ngoba siyazi lenkabi le track 1 isikhathi esiningi kuyaye kube ingoma ekuba introduction somkhumbula kule album wakwathi ngangena nginkosi uMaskandi ku track number 1 kulezi esuka kuyona wathi uyinkalakatha ku track number 1 kanti ke kulonyaka kuvele wathi ngaza balaza ku track number 1 wathi track number 2 wathi umuntu onengane yabona le topic yomuntu onengane uKhuzani uyathanda ukucula ngayo kanti u track number 3 uthi intshukantshukana awusonto umshukashuko bese uthi lapha u track number 4 isala kutshelwa isikhathi esiningi kuya kube i-title ya album lengoma e track number 4 kulonyaka ke ushintshile u track number 5 uthi ikhalami uhambisana lapha na uluve u626 4dubazana phansi ondeni nomahlikihlikana kwesakamlabi isigodi kwantshiyazana usuka madoda track number 6 bambitshe bese uthi track number 7 ungibona ngicobezela featuring Siphesihle isikhathi esiningi ke track number 6 no7 ngeke kube khona uthibela asazi kulonyaka ukuthi uzomisa kanjani track number 8 usizo lwabantu track number 9 axovizwe shothi umntalabho ke lona siyawubona ku 18 minutes 45 seconds umntalabho nje ngempela ke lona omude uyakhumbula number 10 uthi ukukhumbula umuntu track number 11 anginalutho bese track number 12 ngizinikele ehambisana lapha na uJumbo siyamkhumbula ukuthi uJumbo uyinsizwa ke umkhonze kakhulu uKhuzani ecula lapha na igospel bese number 13 kwahluphekile track number 14 isona sihloko sealbum ke sithi Umqhele neThawula uhambisana naye uthibela lapha na ke umfowampungosi ehambisana naye umfokamsezane awusuma ndoda silindele ke lenkabi siyazi ukuthi umsezane insizwe engenisele ngezibongo asazi noma uyafika ni kumphaka kodwa mina ke ngithi ngicela ukuza nje uvo lwakho ukuthi uthini ngale tracklist ekhishwe umfowampungosi